awungitshele ekhaya how do you communicate like phone, WhatsApp, Viber, Twitter, Instagram, gmail.com liyenza njani ekhaya? Emakhaya kunabo WhatsApp baba kunamafoni siyabizana nje siyamemezana or mangifuna ngiza kuwe kwakho or ngishayela ukhwelo labo airtime hayi impilo iphila nzima, shame. Lula kabi impilo enjalo. Izindlu zekhaya zinjani ngitsho ukwakhiwa because nathi ngijayele emayadini vele even elokishini angijayelanga abantu belokishini ngababona ukuya lapho uzosebenza ejaradini lapha ngikhaya. So zinjani izindlu zekhaya zona? Uzakhiwe ngomdaka uzafulela ngotshani phansi ulongo benkomo kumnandi kabi so utshani mawulela uphandwa hayi usingadayila isilingi lama-1000 awuphandwa mphandwa awufika inyoka mbimpukani sokesikhambe sokuyozibona no I can't awuyazi inkomo lihlala lazo njani? Inkomo ngangizange ngiyibone ngabona inyama yebhutsha isikhathi ngabona just ku-TV kuphela bekhuluma ngenkomo kulela isilungu inkomo ziba nesifasa zo ngaphandle ngale komuntu ziya-toilet zina-toilet ezokunesesi kanjani lendoda lekunyanga inkomo ngiyesaba ngiyesaba Alright, given. Because the name you're no ikhaya ngilakhaya ndodalalela manje izolo emakhaya yakwazi hayi manje ngiyodalalela izolo mhlawumbe lo primary angantakisi no story siyamemba lona angisizwisisi uthomlo guy uthomlo ukuthi ophikela maka mangithi ugcine nini ke campaign screen indaba serious angilakhaya ngikhaya seBellevue wena ke lamanga uqalile manje istory zakho nesifunde sonke lesizotshela ukuthi uhlale eBellevue manje amhlopha ku wena mfunde evini yakho sifunde sonke object lapho usukhohle bazi bakubize ngokuthi ngumabhini igama lakho nginga ukuthi wadotshe egodini lezi kutobha mina wena uqobolo wakho mina object sifunde sonke manike indaba yakho lesikhuluma into ezifika into indaba yakho layisebenzi le uyabukabanga silayine liforage lapha esikole siphushana uzutsha awuchanga idolo lika left wena ngithi awuchanga yini wona idolo lika left wona silayine liforage siphushana esikoleni awuchanga idolo awubona into ngabe uzokhuluma ngayo hayi indaba yakho ukuthi uyafika lalela mina ngifuna ukutshela ngiyindaba ezifika into zakhe lasekhaya uphi into zekhaya zasalekhaya khathi umama wakho umama wakho wabanjelwe uthe wona akunandaba kusebenzi lokho into zekhaya zasalekhaya uthela ukuthi indaba yakho niwe unitawuna ngani esibani ukunyela izinja zimbili zwi inkomo kuphele lapha isicathile bekuyisibhone sentwala kumbe umkhonyana kithi sonke ngibhaduzela phansi njengesilwane inkenke ibhala phansi njengenyoka iziqhoko zingatshintshwa kungothenjiwe ziphumule ebusuku ngokulala uhambo impilo yami ngikhula kuze kube kunje kukhule ngakubonayo ezifana emlonyeni bekungumuntu wemzini sizizwa ngoqhathi emalayinini ikati belali hoqe eziko njalo izisu zikhala njengezezinja sasisokola sidlambuya ngoluthi